Labay niya sohol. Usa ka adlaw. 150. 150 kadla. Ano yung sohol? Oo. Ba. Pera siya pa ita ipayag pagdating kwarta. Pera lang sinulay mo pera. Pera sino? Sino pera lang sinulay mo pera? 1K. Yeah, makita agad. Sulami. Kona. Iba na ngayon sa lahat. 50 gudla. Oo. Ako ron iya kadi kad toto ay. Usa ka adlaw layton. Hindi tayo matutuwa yan dito. Kanjon jom pera. Singgit na. Iya. Hindi lang singgit. Iya rin hap de singgit na. Iya rin John. Utang nila. Ha? Iya rin. Bukol ba John iya rin hap de singgit na. Kinakaniglado si Sigwinta. Ani ko no habdila ko no Sigwinta. Ano ini ko no? Sigwinta? Nami Junjun. Ano ini? Sigwinta la. Kung baka ko ini. Waray ini. Iya rin nga. Mawakuan nga. Inarawat. Inarawat. Ora niya trabaho.